Tuve inyamagabe dukomereze inyanza ariko tugume ku ngingo ijyanye no kwiyamamaza. Umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Dr Frank Habineza akaba n'umukandida waryo ku mwanya wa Perezida wa Repubulika kuri uyu wa kane, nawe yakomereje ibikorwa byo kwiyamamariza mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busoro. Dr Habineza Frank yasezeranyije abaturage batuye muri aka karere ka Nyanza gahana imbibi n'igihugu cy'u Burundi ko naramuka atowe nta mupaka uhuza u Rwanda n'ibihugu byo mu karere uzongera gufungwa, kuko ngo azashyiraho politike yo gusinya amasezerano y'igihe kirekire yo kudafunga imipaka. Ntambaraga Leon yarahatubereye. Ku munsi wa gatandatu Dr Frank Habineza umukandida ku mwanya mukuru w'igihugu ku itike y'ishyaka abereye umuyobozi Green Party yakomeje ibikorwa byo kwiyamamaza mu karere ka Nyanza. Akigera mu murenge wa Busoro aho yiyamamarije yakiranwe urugwiro n'abaturage muri uyu murenge, abacamo akabapepera. Bwana Dr Frank Habineza yasezeranyije abaturage muri aka karere ka Nyanza gahana imbibe n'igihugu cy'u Burundi ko natorwa nta mupaka n'umwe uhuza u Rwanda n'ibihugu byo mu karere uzafungwa, ngo azashyiraho politiki yo gusinya amasezerano ibihe birebire n'ibihugu byo mu karere ku buryo bizagora za leta gufunga imipaka. Gusinya amasezerano ahoraho ku buryo niyo twatufitanye ibibazo bimeze gute nta gihugu kigomba gufata umwanzuro wo gufungira ikindi gihugu, kuko twewe mu Rwanda ntabwo twafuza, ariko baradufungiye kuko badufungiye ntishobora kujyayo. Nabyumva ngira ngo ariko natwe igihe twafungiye Ubugande nabo bagana batashobora kuza hano, urumva ko ntibibazo bisa nkaho bizenguruka. Tugomba kubikemura tuciye mu rwego rwa East African Community, tugashayo amasezerano ariko tugasinya n'ibihugu kuko hari andi masezerano ahari avuga ngo haba cyaba cyose nta mupaka ugomba gufungwa, kuko iyo ifunzwe ntabwo abanyapolitiki ababifunga tuvuge nk'uburundi badufungiye muzi ko buzababaza abayobozi b'u Rwanda, ariko ntabwo ari babara n'abaturage b'u Burundi bababara n'abaturage b'u Rwanda bo bababara. Ugasanga abarundi bagifuza kuza hano ntibaza, bafuza kuzana amamisa yabo hano ntibayazana, n'indagano nziza natwe twifuza gukora iriya ntabwo bijyayo. So twumva ko tugomba gushyiraho politike nziza kuko tutayikora twenyine hano, tubakwisha mu rwego rwa East African Community kugira ngo bikunde. Iyi migabo n'imigambi yashimiwe n'abaturage muri akarere ka Nyanza aho igihugu cy'u Burundi bahana imbibe cyafunze imipaka yacyo ku buryo nta munyarwanda wajya gukorerayo ubushabitsi. Aba baravuga ko bazatora Frank Habineza kugira ngo ibitekerezo byo kurinda ifungwa ry'imipaka bizagerweho. Dr Frank yabivuga yuko imipaka itazongera gufungwa, dushobora kuba twagira icyizere cy'uko dushobora kuba twagira icyo natwe twabona, ndetse niba n'abahinzi nabo bakazamuka. Nubwo numvise ko azafungura imipaka tutazongera guhura n'ibyaha bigiye bitandukanye mu gihe azaba tuyoboye. Nimba bitwijeje tuzamutora Frank Habineza. Kumutora byo ni byiza, ibyo yatubwiye kandi ndizera ko azabyubahiriza. Kumutora nibyo bya mbere, kumutora nibyo tuzamutora. Yatubwiye yuko agomba gufungura imipaka itazongera gufunga. Dr Frank Habineza ukomeje kwiyamamariza ku mwanya mukuru w'igihugu ari kumwe n'abadepite 50 baturuka muri ishyaka rya Green Party bari kwiyamamariza ko abadepite kugira ngo nibatorwa bazajya mu nteko ishinga amategeko. Biteganijwe ko ibikorwa byo kwiyamamaza Dr Frank Habineza abikomereza mu turere twa Ruhango na Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Ntambaraga TV10.